Mō te wā tuatahi kei te tū tētahi kapa o ngā kaihaka o te arawa ki te Maeva Nui e whakahaerehia nei ki te moutere o tumu te warawaro. Koe nei te Maeva Nui o 51. Ko tīpakohia ngā kaihaka o te arawa i ngā rōpū te kaumārua i tū i te whakataetai ārohe i tēnei tau. Kei a Mania Clark Mamanu te roa ngātu. Ko ngā reo rōreka o te arawa, he pāreka-reka ki ngā taringa o te marea. Te mataora nei mātou i te o matai kātou ka, e riro ana i te taipupu no roto mai i tō tātou i te tangata i Aotearoa, i te aere mai, i te akari mai i tā rātou pēutupuna, i roto i te kakoroanga. Ko te nuinga o ngā kaihaka nei, he tauhou ki te mautere o tumu te warovaro. He mokuri nui no noku ki te tae mai ki konei, ki te whenua takitake me ki. Ka mutu ki te whai wera hononga ki ngā kapa katoa o te arawa waka kua tae hoki mai ki konei ki raro tonga. Tāpiri atu i te tautoko i te Maeva Nui, ko te whakapakari i te whanaungatanga ki ngā pā inua o te kuki aireni tētihi o ngā kaupapa nui. Ko te tūmanako ai kia whakarauura i te hononga, kia mōhio mai tātou, nohea mātou, kaihia mātou e haere ana. Ko te mea tuatahi, kia ako nā kōwai o mātou tūpuna. Kei te hoki ki te whenua takitake o tātou tūpuna, ki te whai taua hononga, ki ngā iwi no te mautere anō hoki mātou. Nō reira, ko tātou tēra. I te tau kotahi mano e iwarau e ono te kaumārima i te rā tuawhā o Akuhata. I riro i te kāwanatanga o ngā pā inua o te kuki aireni i tō rātou ake mana motuhake. A te rātou ka eke ki te tau ono te kau me te huhua o ngā whakarite-rite kei te haere. Ko te matai te tū mai nei, ko te ononga uru matai te ia, i riro mai e nā tātou rai tātou e akatere. No reira ka mataora i te opupu no Aotearoa kia tere mai ki tō tātou ha e noa i te terawe i te tai au akakoroanga. Hei te pōnei, ka whakangahau te kapa i te tini me te mano i te papa tūwaiwai matua o te are Karioi Nui. Mania Clark Mamanu atu i tumu te warovaro, te karere.